Om Swastiastu. Nah, alit-alit sareng sami damantan alit-alit mempelalian tradisional sani mangkin titiang jagi nujuang pelalian tradisional Bali sani kekaryane oleh Bapak Made Daru sani ngejudul sepit-sepitan. Mempelalian sepit-sepitan entu mesrane ban sepit bungbung muah bola pingpong. Sani mangkin titiang nyelasang tata cara mempelalian sepit-sepitan. A kelompok liune wendan kurus diri nggih. Ani ke pertama ngisi sepit di 5 tengawan lan 5 kiwa. Sepite entu anggon nyepit guli lan bola pingpong laut celepang dibungbungi. Adunga ngajak warnane nggih alit-alit. Bola pingpong ane mewarna bara, celepang dibungbungi ane mewarna bara. Bola pingpong ane mewarna kuning, celepang dibungbungi ane mewarna kuning. Bola pingpong ane mewarna gadang, celepang dibungbungi ani mewarna gadang. Bola pingpong ani mewarna pelung, celepang dibungbungi ani mewarna pelung. Nah, lantas guline ani mewarna putih, celepang dibungbungi ani di tengah nggih.
Ani paling si malu tutuk nyelepang gulilan bola pingpong. Iya ani menang. Ani kalah. Ada kanti merasa sebet nggih. Ingatang, mepelalian entu tetujone tuang ngalih peluh tur medem-demenan. Ani menang utawi ani kalah patut pada merasa demen. Inggih, wantah asa punika presida atu titiang ring rahina mangkin dumugi wenten pikenoh nyani. Kirang langkung anduk didang matur, didang nunas geng reneng pengampura. Sani kaping 4, puputang titiang anduk parame santi. Om Santi 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 Om.